Kulim. Šalim se, gdje ste ljudi? Niste vidjeli. Da, danas radimo jedan tutorial. Kako bočit teksturu Minecraft Pocket Edition. Ideja bolestan sam, ko što vidite. Da se izviđavam. Ali eto, opet se nudim da vama snimim video. Uglavnom, sad ću vam to pokazati, taj tutorial. Ako mi se svidi, neko stavi like. Znam isti da bude ako stavite dislike. Kucaj mi ovako. Minecraft skins. Evak ću ja sad. Zašto sam kuću skins? Lajka pro. Textures for Minecraft P. Skinit ćete ovu tu. I zatim kad to skinite, vidite imate unutra sad ove, kak da se izrazim, teksture. Ovi brojevi tu vidite, sve ću vam to pokazati. Da, imate dole 128 puta 128, to su vam i shaderi, ovi vrag, ova tekstura. Kad to skinete, treba ćete nešto još skinuti, ovu. Blockloadsher. Ovo vam je sve dolebno, sam to skinete. Idete u ovo za teksture. Ja sad ništa od tog nisam skidao jer sve imam. Oprostite. I provukao sam ko što vidite i sve. I da. Ja odmah idem u shaders. Ups. Neću odmah. Ček. Sorry, vratim se kad uđem u teksturu koju hoću. Ja ga vraćam se tak da ću s vama ipak izabrat teksturu. Evo vam ovdje par stvari. Čestovi krevet. Crafting table. Page. Ja inače ovo ovdje koristim. A sad ću vidjeti kakve sve imaju. Što sam mislila? Ovo vam je zadnja tekstura. Vidite, nema više toga. Ali ja trenutno koristim od gore pa vam pokažem. Ovu jer mi se ona nekako najviše sviđa. I sam disnete download. Da se nas skenira Minecraft. I kako da prođe video.
malo sam dobio copyright i morao sam izrezati jedan određen dio. Inače ide na vas. I da vam sam pokažem. I da pogledajte obavezno prvi video, ako niste. What? Katujem. Nakon meni je izašao sam pošto ja već imam tu teksturu Minecraft. Uglavnom sam stisnete download i kad vam se downloaduje imate ubaci prekid koliko ja znam i stisnete na ubaci automatski ulazi u Minecraft i dobijete teksturu. I da, inače za ove gore vidite, ako sad vidite ovo gore, čekaj, ovaj tu ko ključ, ovo tu gdje je ovo B, čekajte sam 4 sekunde. Da, kao što sam kako vidite, ovaj tu gore ključ, da na njemu imate razne opcije. Tu nisam toliko gledao, da znate. Izgleda da ću skoro odmah poslije ovog ići video kako baciti mod u Minecraft Pocket Edition. To vam je vjerovatno 100% možda. I da, hajde ući na Hypixel i katovat sam dok se loginujem. Koliko ja znam, trebam se sad loginovat. Sad ćemo vidjeti. What the fuck? Izvinite što sam ovaj video malo odužio, ali čekajte, katujem sam na sekund dok mi uđe na Hive i sve to. I vraćamo se nakon što sam ušao u svoj svijet. Vidite kakav je wood, pšenica. Ovo vam je stone tu. Tako da znate i sorry zbog ovog crvenog kvadratića. Kvadrata. Ne to koga jebe. What the fuck je ovaj bug sa skinom. Ako vidite ovo tu. I da, moj novi skin usput. I da, vidite kakav je wood. I sve. I da, pomjera se u ovom trava i lišće. Ček sam na sekundu, čekajte. Imam dokaza da se pomjera lišća. Ne bude li se pomjeralo? $300 later. I da, sad ću vam usput pokazati kako je staklo drogirano. Da vidite kako se vidi kroz staklo. Da, ovo je jedan od mojih svjetova na koji neću snimati. I napišite mi ako želite
uskoro novu epizodu Minecrafta. Katujem. I ja uvijek katujem kad kišem ili kajem. I da, ovako vam izgleda čest. I da, i torčevi i flowers su se promijenili dosta. Torčevi mi se sviđaju. Nešto ću da vidim. Mislim da neki već znaju. Uglavnom ovo vam je bench. Ali ne znate što je to. I ovo vam peću. Tak da. Hej, da, kad smo već kod tog svega, napišite da li želite da radimo neke modove. I onda poslije ovog izlazi video toga mod i previše sam odužio epizodu jebga. I uglavnom vidjeli ste kako baciti teksturu shader, da fuck već u Minecraft i čao.